الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن حسن ربه لا إله إلا الله زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ذكر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار لا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahu sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na wa rabbana bil qur'anil azim wahdina wa barik lana bil ayati waz zikril hakim wa taqabbal minna hatamal qur'an wa du'aana ya rabbi maulana innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawatan wa bi kulli kalimatin minal qur'ani karamatan وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن نصرا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن سبحا يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجينا من النار هجرة من دنيا علينا ويسير علينا الأموارنا أموارا فيها والآخرة بالقرآن الكريم وحسن ما قصدنا وقدي جميعا حاجاتنا بالقرآن العظيم واسق جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم أعمالنا ببركة الكلمة كلامك القديم وهون علينا السكرات الموت بجاه القرآن الكريم. يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا أهداء بالقلب
وحب الخير والسعادة والبشارة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأعداد ما في جميع القرآن حرفا وبأعداد كل حرف ألف اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من النفاث وتكفينا من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات والدرجات وتبلغنا بها في جسدنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم حمد علينا في السكرات وقد لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الله واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا واستمع الله تعالى رضوانا ويوم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجري هداية لسلوك سبل واحدة هداية وفد من الرواية في وأنظر من قصة المولد النبوي قولا لسانا أمريا نادما من النساء السرير اكتب على الكتاب الأولى واستعينوا بالله فإنه لا قول الله أكبر كريم قصة الله وبعد فاقلوا وزينا محمد بن عبد الله ابن ابن كلاب واسمه عبد بن مرة بن قابل بن عبيد الله وما فوقه من اليوم كما جنى إلى الكثير والقضاء ابن وهو أول ما عاد إلى الله وسمع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه من القليل إبراهيم سكن صالحا وأدنى إلى ريب نسل النور النسلية إلى سبيل إسماعيل نسبة كما عدم
ولا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم عاطفة مصطفى نسب تسيب المولى بمولى قلدت نجوم الجو وسائل كل المقام وأكرمني من نسب ترى الله تعالى من سباك الجاهلية أوردنا السيد العراق من جمعه الذي روى أبدا الأكرم ولم ينسبه من عالم وإله ومنيرات وبدر بدره في حجته اللهم berkarim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa barik alaihi ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية وإذا أراه الجسم والروح بصيغته ومعنى نقله إلى مقره من صدقة عامة وفصل ونجي في السماوات والأرض عن الأجمال الساتية وسبا كل سبع من سبع وقسيت السلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فتفات من نور مثله بكما رأيناك يا سروري أنت شمس أنت بدر أنت نور أنت نوري أنت إسر وضالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا صلوا عليك وأتاك النور يا ريم وتكلم بين يديك واستجارت يا حبيبي إنك تملك النفور إنما سلوا المحامد وتجانب الخليل بدأ مسائل كتب يا كريم وتحمل رسائل أسلوها صبر جزيل وآتك المنازل بالعزيز والكفور كل ما في قولها بك يا بقي الجميل وله فيك ورحم واشتياق وحسير بمعاليك ألام من جسد وعائلين أنت Anta
وعلى على رأس شريف من وادي مشرق على ذله وخطر بيت رأس جنة رعاء ذلك من سبب كل ومن قال له رعيب وعرفه وكيد وأفئدة وأغشياء وأطلع ضمير التجارة ربها ونفى وذلك الخلق للإشارات والناس بالعدم والله تعالى إلى البرية بل يجعل ومن من كل والصعباء وقد فسرت الجمل وندعو إلى شعد الأفلام بينعك قد خلف عن الجحان عن المعجية فاستعد العاد فيها حلب يرفع عيدا وعلى سلام حلب فمسح الدرع بها ودعا الله ودعا الله وبعملة السريات من المراتب والمستنسية الذين استيسروا بنعمتهم وفضلهم من الله أن توافقنا الأقوال والأعمال لإخلاص النية وترضي لكل من الحاضرين والغائبين مطلبهم وتخلصنا من أسر الشهوات والعدوات الزوجية وتعافينا يا مولانا
وتقينا كل متلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه الهوى وتدني لنا بحسن اليقين فتوحا ثانية الدنيا وطمعنا كل سبيل إلينا وطمعنا يا مولانا كل وتستر لكل منا عيبه وعجزه وعذره وهي وتسهل لنا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على Bapak satu. Lihat sini Pak, lihat sini Pak. Mapaci melambangkan kesucian dari calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga, meninggalkan masa lajang, sekaligus merupakan amal yang berisi doa. Mapaci berasal dari kata paci, yaitu daun yang dihaluskan untuk menghias kuku, yang bunyinya mirip dengan kata pacing yang artinya bersih atau suci. Dalam kesusastraan Bugis ada pantun yang berbunyi dua kuala sapo bunga napa nasae napa belon akan kue, yang artinya ada dua ku jadikan
berarti bersih atau suci. Jadi jika dihiaskan dengan kedua kata lempu dan pacik, artinya jujur dan bersih. Dalam arti kejujuran dan kesucian diharapkan menjadi sifat benteng yang terpatri dalam kalbu seseorang dalam mengarungi bahtera perkawinan. Kesucian yang senantiasa terpatri dalam kalbu akan menjadi kejujuran. Sedangkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada upacara mapaci kesemuanya juga memiliki makna tersendiri, yaitu beno dan taibani atau pati. Beno yaitu beras yang digoreng kering hingga mekar, dimaksudkan kiranya calon pengantin dapat mekar berkembang dengan baik dan bersih. Sedangkan taipati yaitu lilin dari sarang lebah yang sudah dimasak. Ini melambangkan sulo atau penerangan. Sedangkan kehidupan lebah itu sendiri merupakan tata kehidupan bermasyarakat. Kesimpulannya, hal ini berarti hendaknya menjadi suri toladan dalam kehidupan bermasyarakat. Kelompok yang kedua yaitu bantal, sarung, daun pisang, dan daun nangka. Bantal tersebut terbuat dari kapas yang merupakan lambang kemakmuran, sedangkan pengertian dari bantal itu sendiri sebagai pengalas kepala. Jadi, artinya penghormatan atau martabat dalam bahasa Bugis disebut mak pakalebih. Sarung di samping sebagai penutup tubuh yang diartikan sebagai harga diri, juga karena sarung dibuat dari benang yang ditenun helai demi helai, melambangkan ketekunan dalam keterampilan. Menurut cerita dahulu kala, bila seorang pria mencari calon istri, tidak perlu melihat langsung si gadis, tapi cukup dengan melihat sarung hasil tenunannya rapi dan baik, maka pilihan akan jatuh kepada si gadis tersebut. Hasil atau pekerjaan yang baik, tujuh dalam bahasa Bugis berarti benar. Tujuh asal kata dari mabtuju, artinya berguna, bisa juga diartikan pas atau cocok. Daun pisang melambangkan kehidupan yang sambung menyambung. Daun pisang yang tua dan belum kering betul, daun muda yang telah muncul untuk menggantikan dan melanjutkan kehidupannya. Dalam bahasa Bugis disebut macoli mak daun. Sedangkan daun nangka dalam bahasa Bugis disebut daun panasa, mirip dengan bunyinya minasa yang berarti cita-cita luhur atau harapan yang baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan daun paci. Bekem merupakan tempat daun paci yang mengandung arti kesatuan jiwa atau kerukunan dalam kehidupan kekeluargaan. Sedangkan daun paci yang berarti bersih dan suci. Demikian sekabur siri acara Mapaci. Semoga maknanya menjadi amalan dan doa bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mending ya canggul
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Hamdani beserta Ibu selaku orang tua daripada mempelai wanita beserta seluruh kerabat dan teman-temannya serta rombongannya. Saya hormati Bapak Abdul Rahman beserta Ibu selaku orang tua daripada mempelai pria beserta seluruh kerabat dan keluarga besarnya serta rombongan yang saya hormati. Saya hormati saksi dari pihak mempelai pria yaitu Bapak Ajis ya, saksi dari pihak mempelai pria. Dan yang saya hormati saksi dari pihak mempelai wanita yaitu Bapak Indarto. Yang hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak yang memiliki dari aktivis penghadirat para undangan dan membuat dan kedua mempelai yang sedang bersanding dan berbahagia. Kedekatan dan kalimat yang paling bagus tidak kita ucapkan. Kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualan di siang hari ini ya, kita dapat bertatap muka, bersua dan berjumpa di tempat yang sangat berbahagia dan indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Guna dan dalam rangka kita sama-sama melaksanakan dan menyaksikan prosesi ijab kabul akad nikah. Ini anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita dan adik-adik kita ini yaitu Hastabah, putra daripada Bapak Abdul Rahman dan Ibu Darmiati dengan seorang perempuan yang bernama Nadatul Maulina, putri daripada Bapak Hamdani dan Ibu Asia Turido, yang mana sebentar lagi kita akan melaksanakan dan menyaksikannya. Kemudian daripada itu mari kita menyampaikan selawat dan salam untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengambil kebaikannya, mudah-mudahan cara kita ini berjalan lancar, tidak ada halangan dari tangan, dan juga mendapat bimbingan ridho daripada Allah SWT. Mari kita untukkannya dengan sama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya acara kita kami sebelum tugas akan bacakan doa nikahnya, kemudian dilanjutkan sama-sama baca istighfar, 2 kali masalah selawat. Setelah itu nanti izin daripada mempelai wanita kepada ayah andanya selaku famili, dan setelah itu baru melaksanakan acara inti kita ijab kabul akad nikah. Baiklah Bapak Ibu hormati, kami bacakan khutbah nikahnya walaupun kita sunnah saja Pak. Namun alangkah baiknya kalau kita bacakannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. وقال تعالى فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإن النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات يتفكرون. أقول قولي هذا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. Senang-senang Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Terima kasih. Selanjutnya para wanita silakan berhadapan dengan ayah kita. Kita beberapa yang bikin anak kita. Ya silakan. Sini ya berhadapan di sini Pak. Ya. Bapak Ibu hormati, selamat. Bapak Ibu hormati, mari kita dengarkan dan kita saksikan bahwa mempelai wanita terlebih dulu meminta izin dan memberikan izin dulu kepada ayahandanya untuk minta dinikahkan dengan seorang laki-laki pilihannya. Pak, panggilan kan abang, bapak atau papa? Ya. Untuk Datul Maulina ya. Ikuti saya ya, tetap menghadapi bapak kita. Pak saksi, Bapak Ibu, mari kita dengarkan dan kita saksikan. Ikuti saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa tadi? Bapak Hamdani. Enggak. Datul Maulina. Papa. Oh, Papa. Ya. Ananda Nahdlatul Maulina. Dengan ini secara tulus dan ikhlas serta ridho Ananda meminta izin dan memberikan izin kepada Papa untuk mewalikan dan menikahkan diri Ananda dengan seorang laki-laki yang bernama Hastaba bin Abdurrahman dengan mas kawin Ananda 100.000 rupiah tunai. Insya Allah saya terima dan melaksanakan. Cium tangan bapak kita. Iya. Ya, tahan dulu pada. Sudah? Iya, sudah. Ya, kita ke sini lagi. Pak Hamdani ke sini. Pak Hamdani kemarin sudah belajar kan di kantornya? Saya mohon kepada Bapak supaya Bapak sendiri yang langsung jawab kabul yang calon menantu ini Pak kenangan dan sejarah. Bisa Pak ya? Ya, kita sini. Ya, yang lebih afdal, yang lebih baik. Yang kami hormati, harap tenang sejenak kita mengikuti ijab kabul akad kita. Saya mohon Bapak Sasi, ya, Pak Jiz, Pak Hendarto. Kalau Bapak-bapak nanti sudah baik dan benar mau bilang sah, tetapi kalau belum baik dan benar mohon disuruh ulangi sampai baik dan benar. Kalau Pak Sasi mintakan sah, kita menyambutnya dengan mengucapkan barakallah. Mudah-mudahan pernikahan ini berkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin.
ke sini. Atau kita sendiri ya. Ya ikuti sedikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Ananda Nadatul Maulina binti Hamdani dengan Astaba bin Abdurrahman dengan mas kawin 100.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nadatul Maulina binti Hamdani dengan mas kawin uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Ini Pak Saksi? Pak Abdurrahman Saksi? Sekali lagi Bapak Ibu sah? Al-Fatihah. Tanggal 29 Mei 2022, saya Astaba bin Abdurrahman berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nadatul Maulina binti Hamdani dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat talik sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai ibat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial Kutai Kartanegara 29 Mei 2022. Untuk ada Nadatul Maulina itu dinamakan perjanjian seorang suami terhadap istrinya. Itu ada poin tadi ya, dengar ya. Dan untuk Mas Tambah saya minta ini bukan hanya sekedar dibaca, diucapkan, diikrarkan, namun harus dapat dilaksanakan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau begitu kita MOU dulu di meja proyek. Proyek besar punya akhirat perkara. Masih banyak tuh, masih banyak. Nah, terima itu tangannya banyak. Mungkin, iya, mungkin rumah tangga. Lagi. Kalau begitu kita silakan berhadapan, silakan mas kawin tadi. Kita saling berhadapan. Itu dulu Ya. Iya. Dan saling bicara gitu aja. Dewi, Ya, ya. kasih Wina nih. Sopan. Kasih. Ya, terima. Pandang memandang sedikit. Ya, senyum sedikit. Ini pandangan pertama dan senyum pertama setelah menikah, artinya sepanjang hidup dan sepanjang hayat. Ya, ikuti saya sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku yang tercinta, Wahai istriku yang tercinta, terimalah mas kawin ini terimalah mas kawin ini sesuai dengan permintaanmu. sesuai dengan permintaanmu. Akanda Akanda serahkan serahkan dengan tulus ikhlas. dengan tulus. Mudah-mudahan Adinda dapat menggunakannya menggunakannya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Wahai suamiku yang tercinta, Adinda terima mas kawin ini dengan tulus ikhlas. Insya Allah Adinda akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan pula
dapat mengikat dan merekatkan tali perkawinan kita dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ambil uangnya. Iya. Kemudian itu dulu. Iya, dipegang dua-duanya. Ya. Wartawan mana? Ya, silakan wartawan. Ya, memang ya. Ya. Kalau anda dikasih kesempatan wartawan marah dengan saya. Ya, ramai di TV nanti. Iya, viral. Viral. Nih, Pak Pengelola tidak diizinkan meliput katanya. Acara apa Pak? Nah, Acara apa? ya ini kalau Pak wartawan enggak. Dan sifat ini saya kata sama seperti dan neko-neko. Yang ketiga, jaga kepercayaan diberikan oleh suami istri itu, jangan sampai dilanggar. Satu kali kita melanggar, pasangan kita atau orang lain ragu dengan kita. Dan yang keempat, terbuka dan transparan. Suami istri tidak boleh menyimpan rahasia pribadi. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita tahu, sampaikan kepada suami, sampaikan kepada istri dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang bagus dan santun. Ya, itu. Kalau Anda berbuat misalnya seperti ini, insya Allah akan juga menjalankan dan bahagia. Mudah-mudahan Anda berdua menjadi salah satu pasangan suami istri yang selalu hidup rukun, harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah fid dunia wal akhirah, baiti jannati, rumahku rasa surga bagimu. Amin ya rabbal alamin. Sebagai bengkel saya serahkan untuk menikah. Ya, terima kita. Terima, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya serahkan buku nikah kepada kedua mempelai ini sebagai bukti nyata bahwa mereka berdua sudah sah dan resmi menjadi sepasang suami istri, baik menurut hukum agama Islam maupun menurut aturan dan undang-undang pemerintah yang berlaku saat ini. Buku nikah disimpan dengan baik, dipelihara dengan baik, jangan sampai hilang atau rusak. Kalau ada masalah rumah tangga, jangan didatangin buku nikah. Buku nikah tidak bisa diajak bicara. Buku nikah tidak bisa diajak musyawarah dan mufakat. Yang bisa diajak bicara, musyawarah mufakat siapa? Datang ke suami, datang ke istri, saling minta maaf, bersama dengan yang lainnya. Orang minta maaf adalah mulia. Lebih mulia lagi kalau kita bisa memberikan maaf kepada pasangan kita orang yang selamat. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kami memberikan buku nikah ini, maka acara tidak bermula ketika Mas Astaba dan Mbak Nadatul mau Lina telah selesai, kami sudah bertugas mungkin dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudari untuk kata kami bangsakan masyarakat yang kurang baik kurang bagus kurang halus secara pribadi dan secara memohon maaf sebenarnya dan mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Astaba. Ya. Selamat Mbak Nadul ya. Selamat Pak Nurdin dapat Nadul. Terima kasih Pak Saksi. Ya Pak, terima kasih. Iya. Iya Pak, biar kasihan. Kasihannya itu. Nah, karena saya ini ada tugas lagi ya. Saya pamit. Ya, silakan dilanjutkan acara. Maunya saya coba dada saya bertahan di sini ya. Ya kan? Ya, tapi harap dimaklumi Mas Taba ya. Ya, termasuk yang kita minta malam tadi hanya saya maklumi karena ya dimaklumi karena ada tugas. Ini masih dua lagi nih Mas. Ya, saya pulang. Ya. Langsung sekali lagi ya. Saya mau pamit ya. Ya. Saya mohon pamit Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Ya, ya. Ya saya sampaikan ya.